me chacha mu nyina frɛ me a fie ne fie asenhia twinma yɛ de parents so ne musima na twinma to ne bia so ne musima kan comment mi di wase nyamsua wo mara fi subscribe we like comment we aso na afɛ chew chama no so bia so share video no bia hwɛ bia nyanku yanim gudu Usirie enyo watado enyo infantinika se enyo I just ane watado just etaso enko yanim Usirie feeling bomb Punch me film achi bara makao Usirie mehu wada mama ni ejina mehu wada mama boajo ego mehu wada feeling good ode yo do pano your friend is feeling bomb mehu odo amama ni ejina mehu odo amama bo ajo mehu wada feeling good odo eye odo pano your friend say feeling bomb odo eye odo pano sa feeling no your friend say feeling bomb mehu wada amama bo ajo mehu wada feeling good mehu wada amama ni ejina sa ode yo do pano your friend say feeling bomb eno ara wasan aka no mehu odo amama ni age mehu odo feeling good mehu odo amama bo ajo na odo eye odo pano your friend say feeling bomb sa feeling no eye bomb DJ Jabito and Aboagye Dacosta DJ Jabit I mean had this me say why if I drop a bass how do you way ya usuyo o se odo ye wu ma ye hwe ye hu suye esan say atamfo etwa ye hu ahia che se odo aye di no eye nkrofo bi mu ya ani bone awa ye hu ntimi hwe ye hu suye ni tutu ya na mo ye ejuma ya ye nso akatua bi anim wo di go YouTube ho na copywriter jinira onya ka prekore free so nye sikari nchina ye ayanwom ne ho dontia ha life ho dontia nyasanke ye jai I drop the driver na be udoya ne bekume into a shout out now mo bi o menim say ni real udoya na bekume ti o kan fo ne do fu bi o ka kire ne say me do udoya na dim bekowum pokuya awini awona mame pokuya awini awona mame me gidi say your ba no di kan bo ni din ne mame sene na awona mame nko eka nsen nko anka onyina awu omunya odo ni bi ni tika atamfo nko anka ye do asɛ sɛ de ka nsen nko anka onyina awu no wahima manu di mama o nti no om so no so bo no so maame di wahima manu di me ama o je me so maame awo ma kyɛw je sɛ ye do ne ye sa awofo na hyehyɛ wo do na to hwa ma wo ma ne fe na siwa no awofo no mienu hia no mo ma fo mo ho adwom so wo ba ni nyina wo be wa me ba no na wo do bia koma ko to chacha sa ne no wahima manu di bia ma we go cross someone so asa ye mami kwadu do ya udo ye ya feel bam bam wahima manu di me ama on kokura someone so asa mami kwadu do ye udo ye feel bam into abo ba na awofo din no se wo awofo awo ache me no abo ono so be ma no na awofo din se me so awofo e de me ama on Aboagye Dacosta wo je jeme me ba e be bass cause ntimi nya beat mi enu sa awonwo mu e be bass kese mi enu ha mo de mo twa me ba so wo ya nyo mo ja beat bass usirie feeling bam say ye mutitina to kudo beda ma yam pam e ti yen sam to for ma yen tam fa buku begu sana di yam fam hunu wodo mati shoko mati prago wo bintu mi choko na se woni hwa ya me dano ye di dogu musu wa ya mo dano ayo yeah odopinie aye oh nya Mame kuyen, yes mbe kuyen, ferio sanantu makata de. Mame kuyen, yewo, antanti o lebada. Bitch no da suwo. Men hunu wada chi shoko. Men hunu wada mama ya mashime. Men hunu wada chi break. Sa odenyo do pano your friend is feeling to sa I was me hunu odo achi shock I me hunu odo ama me ma hye me hunu odo achi break
Senso sa ai oda enye odopa no ne fe ne se filitosa just say odopa ne feeling bam na odofon no eye filitosa just say enye eno ano san ka no mehuru oda ma me ma sheme usi dai mehuru oda trim break aje ye ye fe ne se filitosa inti oda enye no ye filitosa o se dusa o se trosa o se the okan you bia ana odopa no eye feeling bam ana odofon no eye feeling tosa ana feeling tosa Ayiah na no den rough eniano ni adofo odogwa wodo aje gina eniano ni adofo odogu ahodo odomu gu ahodo wo biase mu kese wo ka kire obi a otie no se ododoson ye odofon ne odopa odomu gu ahodo ase no kese bi ye bi nye Sanya da phobia, na tebia ntoka, na seta ntoka. Ede na ba, yango. Tebia propose montamo ansa. Aje, jebiarani, yanani jebiarani. Gideden no dos munya me na menye me fie ni fie. Enti o se anuanom ni adofo, odomu gu ahodo sa na odogu ahodo wo wiase. Osese wo ne odofo bi ti ho, na se de bia ntokwa, na se da ntokwa ya na enije bia enim kese odo no bi o ha. Entwa ye de bia ntokwa so tro ne ade wi ana no den my god maybe na me mama so ahin enti we ne odofo to na de bia ntokwa ya na anije biara anim ya na anije biara anim yanko ya futu no de mai so many papa on sane ya odofo ye na na kradodo ya wudo ye feeling to sa o se odo sa mani pa fon odo sa ya odofo no aba obi din na se na na kono do se na na krodo se na krado ano se odo ane ye feeling to sa enti oba so che se din no boy ni pa krodo nya na mehu oda ma me yaman to me mehu oda jigalai aje ka mehu oda tumiada te boy senior girls ya ye de sane be ko mehu odo ma me yaman to me mehu odo ajigala mahunu odo atumi ada ya boys ne ya girls ya de sana ebeko wo just boys ne girls aba odo pankwa na yedi ya mpe odo tu sabia feeling tu sabia ha ya boys ne ya girls ya do yi ya feeling wo boys ne girls aba na nsen ya do no feeling there feeling wo just say ya do ye ho akopem owu eno ne ka na say odo ye wu ebi do ye sikada bi dance ya do pa bisu do ye ntiasio ebi do ye sikado ebi do ye odopa ebi nso do eye entiase obi wo ha osika wo nti na odi wachi o kai sika ne sa obeja ho akokora obi nso do no bi wo ha eye odopa obi nso wo ha sika ni ho na emom eye entiase beuna kokra ni aberewa bi ko omatena che ni nyina gira entiase so ubehunu akokora bi ni aberewa bi omatena che ni nyina ejina entiase so abotratu to me po obi do ane ya do ni bi o se abotra etutu omepo obi do wa eya adoni bi na ede kra na ye gi owiase yemfa botre na yentena se na ye no do ye ho nipa ye nsefwe ye nje ana na kwa me mpeduka ye no do ye ho ye no do ye ho empatry wa waremo kramana tetrenyo empower mu contractor o se empatry mu awaremo krama na tetren enwom mempe awaremo contractor che on third person bia awan empatry mu ne na warem frisa krama na tetren mienu nim ye ho ye beka ya asem ne adodo ye ho ye do yi ye feeling wo ye do yi ye feeling wo che me do fu die ye do ye ho akopem da ye mienu nyina ye be free wi asenti empe obi a third person bia ma ne me concert sem bia kwenu Aje, che, ma be kuyen, yeah, ma be kuyen su yo. Ma be kuyen, yeah, ma be kuyen yo, ma be kuyen su yo. Kese, anyom na si, ma no be kuyen na su yo. Ma mo so ma be kumu na so mo. Ne na Aboagye Dacosta otonyom brutal feeling bam. Ne o kan say, wa hunu odo ati shock, wa hunu odo amana koma to ne yem. Wa hunu odo manani age. Na odo a eye odo papa no ye frɛ no say
feeling bam and all can say I on the other done the feeling I'm a whole feeling and I'm don't am in between the bia on power dem contractor bia mo bia amfa na number 2 on the do for asemu na on the do for there a feeling ewu oba na ofo awon na ma no so ofo awo no e de ama oba ro ntino ai mo mi no mo to mo so mo tena se no ma do mo ho akopem se on beto na no mo nse do sa pepe enti no do for te ho a enti o se e ma mo beku ya njasa mo de mo do no beku me ma no na nso ye wu me ma ye nso ye de do ene ma bibire ni ene ma nyina beku ma no ai mo so mo modin asemu mfiri bia I'm not going to subscribe. We like comment bibi wase wona fe. Cho man so bia so share video no bia hwe bia nyanku yanim. Twenu ma the panel so no mu se mana twenu ato ne bia so no comment bibi wase nyon so mo frame. Na e be sen share.